Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nah, rahmat ke iman, Islam, rahmat kekuatan, ke rezeki dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul hadir dalam acara tadarus kali ini. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah meninggalkan pegangan hidup untuk kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Mande-mande Bapak Ibu peserta tadarus pada pagi ini, marilah kita lanjutkan kegiatan tadarus kita untuk membaca juz 22 ayat 422 surat Al-Ahzab ayat 31. Untuk kesempatan pertama, silakan kepada Mande Tati terlebih dahulu. Silakan Mande Tati. Mande Tati. Oke, baca Al-Fatihah dulu Baca ya. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dulu, lanjut Mande Tati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal solihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa' ini taqaitunna fala tahda'na bil qawli fayata'ma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله
يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله Nabiin. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا. Pakai yat ya Pak. Tahiyatu langsung ya. Oh iya. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajran karima ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nazira Bukan wadda. ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتئوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله
أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك التي هاجرون معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Siapa nomor Ambil aduh. nomor 4? Pandong, dari Ya. nomor 5 ya. Oke. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha 'alaik dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la antabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghairi nadirin. Apa? Ila ta'amin ghairu nadhirina innahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashir. Dengungkan Ada dikit di perbaikan. fan. Dengungkan dikit di fan-nya itu. Diulang dari Bapak. Ulang dari Faiza. Faiza. Ya. Faiza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lihadith. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq.
Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu rasulal wa ma kana lakum an tu'dhur an tu'dhu rasulallahi wala Ulang Mendeul dari wama. wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wala tankihu azwajah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi. Di Apa? an lebih dengung, walaan ihu ini lebih panjang, bisa 3 atau 4 karena ada hamzah ya. Alif pakai tanda kita sebut hamzah. Ulang dari wala Mendeul. Halaman Oh ya, berapa? di Quran Andu enggak ada hamzahnya Mandebin. Nah, Ya. maksudnya kalau alif itu ada tanda a i u itu kita sebut hamzah gitu Oh ya, namanya. ulang. Dari wala ya. Halaman berapa, Bunda? Orang dari wala. Nah. Halaman 430. Kasih. Wala 20, sorry. tankihu 25. azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi azima. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa in Ulang. Syai'an izhar ya, garis jelas. Jangan Ya. jangan ada keinginannya, syai'an harus jelas. Mana lagi? Belum ketemu juga. in tubdu syai'an aw Syai'an. Syai'an au. Jadi nggak ada dengung itu izhar. oh ya ya. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي. Ikatahu ya asli tadi dibacanya ikatuhu. Ikatahu. Siap. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدعنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Bunda Ben. Ada Bunda Ben lagi nomor 6. Yas'alunaka an-nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba Inna Allah la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Excuse me. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na rasula. Ini dibaca rasul apa rasulah ya? Panjang, Mandeh, panjang 2 harkat. Kalau kita berhenti, kalau kita lewat baru ndak dipanjangin. Karena pada alifnya itu dia kasih tanda mati gitu ya. Nah, jadi Iya. berarti itu tidak Kalau damah apa? kalau kita lewatkan tidak dipanjangkan bacaannya, tapi kalau berhenti tetap panjang 2 harkat. Ya, karena kita- Amboragu biasanya la begitu nggak ada tanda bulat, nggak ada ini di Quran Ambo versi we don't know itu ada tanda mati sukun pada alif sesudah la itu. Ada tanda sifir. Kalau di sini tanda sifir namanya Ya. bulat, ada bulat konjong gitu ya. Ya. Kalau kita berlewatin tidak panjang, tapi kalau kita berwakaf panjang 2 harkat. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Lah, tetap panjang, Mandeh gitu ya. Kalau kita berhenti. Oke. Wa ata'na Rasula.
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب
يعزب عنه مثقال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. Kalau itu nggak boleh berwakaf ya Bu Adik, wakaf lam alif itu diteruskan. Ulang aja dari idza muziqatum. Yang mana Bu Guru yang terakhir barusan, Bu Adik kan diterusin ya. Itu kan wakaf lam alif, kalau bisa diulang dari belakang. Dari idza muziqatum kulla mumazzaqin diteruskan. إذا مزقتم كل ممزق Kulla bukan kullu ya. Kulla mumazzaqin. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا
الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر Wuduha, bukan waha. Wuha. ورواهها شهر وأسلنا له غين القطر Ain, bukan ghai, aina. وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور Coba ulang lagi deh yang terakhir tadi, bacanya tadi apa? Dinas kedengarannya, coba ulang lagi. Qalilum. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Lah, Bu? Ya. Walamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabba ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamun allau kanu ya'lamun al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Zurniati lagi ya, 9. Iya. Zurniati. Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibun
غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن
إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Ibu Nuni sekarang. Ibu Nuni Akram. Mungkin tidak monitor sedikit, Bunda. Oke. Jadi langsung kembali nomor 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman azina lah hatta idza fuzzira hatta idza fuzi'a an Bunda Tati ya. Hatta idza fuzzi'a an ditekan sedikit. Insyaallah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh Qulillah wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Qul aruni alladhi alhaqtum Ketinggalan. Oh ya. Ladina. Qul aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwallahul azizul hakim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira
ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا Ya, tut, ya, dot itu kalau bisa jangan dipantulkan karena dot bukan huruf qalqalah. Tut, jangan tut. يقول الذين استضعفون للذين استكبروا Nggak pakai nak. Nggak pakai nalil ya, tapi يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين صدق الله العظيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى maaf ya lupa laptopnya habis. Tunggu sebentar. Kita dilanjutkan siapa lagi nomor 3? Pak Atta ya? Pak Atta aja Pak. Apanya laptopnya lobet nih. Ya. Qala allazina istakbaru lillazina istud'ifu anahnu sadatnakum. Ulang Bapak. dotnya nggak boleh dipantulkan ya Pak. Lillazina istud'ifu, jangan tudot. Tapi Lillazina istud'ifu nahnu sadatnakum. Tinggalkan amsanya. Anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Wa qala allazina Ulang di bal. Ulang di bal. Kunnya kurang dengung. Di kum ya? Ya, kunnya kurang dengung tadi bapaknya. Oh ya. Ulang dari inja akum deh. Ijja'akum bal kuntum mujrimin. Gitu Bu? Iya, betul Pak. Wa qala allazina istud'ifu. Masih dipantulkan Bapak, dot matinya ya itu dot. Tapi itu di dalam aja bunyinya, nggak boleh dipantul. Wa qala allazina istud'ifu lillazina istakbaru bal makarul laili wan nahar.
والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. La itu Pak, la itu adalah di ila qala mutrafuha itu sorry Ibu Zurniati, tolong di ini nggak boleh berhenti di sana, harus terus. Oh, Iya. tadi kan saya Sudah diulang dari belakang. ya, yang pasnya tadi berhenti itu saya ulang dari itu, dari Ya, ilah. ulang dari belakang nggak apa-apa gitu. Asal diulang dari belakang balik untuk menerusinya boleh. Dari kan saya ulang dari ilah kan nggak apa-apa ya Bu? Iya, nggak apa-apa. Ya, lanjut ya. Wa qalu nahnu aksaru amwalan wa auladan wa ma nahnu Ya, hidung ya Pak. ya. Jangan sebentar tasdid ya Pak, tapi ditarik ke hidung karena itu dengung ya. Wa Ya. auladau agak ditarik ke hidung. Oh iya. Ulangnya dari mana Bu? Coba ulang dari amwalau, itu ke hidung semua ya. Kalau tanwin ketemu waw, nama hukumnya idgham bi gunnah, tapi ditarik ke hidung, jangan lau. Kalau lau itu sekedar tasdid, belum ketarik ke hidung ya. Amwalau agak ditarik ke hidung. Wa qalu nahnu aksaru amwalau wa auladau Wanya Pak ya, wa auladau agak ke hidung, jangan wa auladau. Kalau dau cuman tasdid tapi belum ketarik ke hidung. Dau agak ke hidung. Oh iya. Ditarik ke hidung. Amwalau wa auladau wa ma nahnu bimu'azzabin. Ya, dilembutkan dalnya ya Pak, jangan mu'azz tapi mu'azzabin. Sekadar menempelkan ujung gigi atas ke lidah. Mu'azzabin. Mu'azzabin. Ya. Iya. Inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aksaran nasi la ya'lamun. وما أموالكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون
والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط رزق لمن يشاء. Ya Bu, Ditahan ya. Ya, basutur rizq. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman. Belum ada penahanan tasdik apa? Jangan suturis ditahan dikit Oh tasdiknya. iya, ada tasdik pokoknya ya. Iya. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Sadaqallah. Saya balik ya. Ya, Wa yauma yahsyuruhum jami'an summa yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun qul fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra wa naqulu الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا
وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. Andung ya. Ya, silakan. Nggak jelas. Ya. Sinyal. Andong. Apa ada Nggak Ustaz? jelas. Ada Bu? Hilang timbul Andong suaranya. Hilang Suara timbul Andung. sinyalnya. Off kamera lebih bagus biasanya. Coba kameranya di off kan aja, Andung. Biasa lebih bagus. Apanya? Off Artinya kameranya buka. dimatiin kameranya supaya suaranya bagus. Ribut. Anu mulai dari qul ya Ustazah. Boleh. Qul in dolaltu fa innama adillu ala nafsi. Wa Si panjang Andong ya. Ala nafsi. Panjang 2 harkat ya Andong. fa innama adillu ala nafsi. Wa ini tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib walau tara idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawush wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id wa qad kafaru bihi min qabl wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id wahila bainahum wa baina ma yashtahun wa baina ma Ya, terusin dulu Andong. wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi asya'ihim min qabl innahum kanu fi
murib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli. Itu nggak long ya, rusulan harus jelas karena di depannya huruf izhar ya. Rusulan uli, jangan tertahan lama-lama. Dari ja'ilin, dari mana Andung Iya. mulai ini? Ya, ulang dari ja'il. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajni. Untuk doang, u-nya nggak panjang ya, karena waw-nya tidak mati ya, karena waw-nya tidak sukun, jadi jangan dipanjangkan u-nya. Dan juga jangan terlalu lama tertahan di lam ya. Rusulan uli, kayak gitu. Rusulan uli ajni hatim masna wa thulatha wa ruba ya. Ya, waruba. Rusulan uli Tahan. Jangan panjang u-nya doang ya. Rusulan uli. Rusulan uli ajni hatim masna wa thulatha wa ruba. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu lin. Doang ditipiskan lam Allahnya karena sebelum lam Allah dia berharakat kasrah, dan tipiskan lam Allahnya. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik. Unduang tadi Anduang kan udah berarti fala mumsikalaha, nggak harus diulang karena wakaf tim itu kita boleh berhenti, nggak harus diulang dari belakang, langsung aja wama yumsikala. Yang lam alif yang di bawah harus langsung ya. Nah, kalau lam alif nggak boleh kita berhenti total, harus diulang, tapi kalau wakaf tim boleh kita berhenti total. Andung dari mana Andung dimulai lah? Kita terusin aja wama yumsik. Tadi kan udah berhenti di mumsikalaha. Langsung aja lagi wama yumsik dari bawah. Wama yumsik fala mursilalahu mim ba'di. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu Kuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard. La ilaha illahu. Itu juga nggak boleh berhenti. Oh ya. Wakaf nggak boleh berhenti, sholat dan lam alif ya, itu nggak boleh berhenti, harus diulang. La ilaha illahu wa fa'anna tu'faku. Iya, semua merasanya di Quran. Wa yukadzibu fa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik
وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كريم أفمن Tasbih bukan Oh karim iya. setika. Hafal nih. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله Ada wakaf di hasanah, apa di situ nggak ada? Sotlam. Qaflam di sini. Oh, sotlam Di ya. sini sotlam. Ini pola ini. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Mendebenkah? Ya. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا
wa min kulli ta'kuluna lahman boleh. Wa min Wa kullin min pakai wa min kulli ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira litabtaru min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa sahhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha yudhibkum wa ta'ti bi khalqin jadid. waya mandeh bukan watak waya bi khalq. In yasha yudhibkum ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة Wala taziru warunya tidak panjang. Kita tahan nama menit tadi. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور
walazillu walal Waladzil ditebakkan zanya buat dek. Waladzil walharu. walazillu walal harur wa ma yastawil ahya'u walal amwat inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nazir inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa naziran wa in Panjangkan rohnya 2 harakat. inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa naziran wa in min ummatin illa khala fiha nazir wa in yukadzibuka faqad kazzaba allazina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bil zuburi wa bil kitabil munir thumma aqaztul ladzina kafaru fa kaifa kana naqir Nakir dan tipiskan kafnya dan tipiskan juga rohnya. Summa akhadtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir alam tara anna allaha anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wad-dawabi wal an'am Wad-dawab, jangan wad-dawab, danya nggak boleh panjang, yang panjang tuanya. wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih
innahu ghafurun syakur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima bayna yadayhi Allaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Thumma awrasna al-kitaba allazina istafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum Tasmi, kalau mau diteruskan jangan lu'a, kalau berhenti lu'a, tapi kalau mau diteruskan jadinya dengung lu'au jadinya ya, jangan lu'a. Ya, Bu. Min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladhi ahallana daral muqamati min fadli la yamussuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Mungkin diulang tuh, ada yang salah dikit. Sasmi ulang lagi deh, kedengarannya tadi layamus pertamanya, layamas, coba ulang lagi deh. Oh iya ya Bu, ya betul. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkaru
أن تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Ulang, Mbak. Ulang, Bu. Inna Allah Sasmi, coba diulang lagi yang barusan. Yang mana, Bu? Aduku, coba diulang lagi. Ya, Bu. Fadzuqu fama lil-zalimina min nasir. Ya. Inna Allah alimu ghaibis samawati wal innahu apa, Bu? Kurang kedengaran kayaknya putus-putus. Coba ulang lagi dari Innallah ma'alimul. Alimul ya, Bu. Inna Allah alimu ghaib. Inna Allah alimu ghaibis samawati wal ardh. Innahu alimun bizatil sudur. Dengar ya, Bunda Neti. Bunda Tati. Bunda Tati. Ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Faman kafara fa'alaihi kufruh. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد
من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونوا أهدى من Maaf, إحدى lakuna bukan likuna. Lakuna. Layak. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله Ya, benar. Ulang lagi dari Ya, tadi saya ولا bukan yang itu. يحيق Bukan yang itu, mana maksud Mandeben tadi yang sai dari yang terakhir. Oh, iya. Ya. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Mulai dari awal lagi ya, saya kira ya. Ya, hanya satu halaman ya, tinggal bisa Dua halaman lagi. Dua halaman lagi. 2 halaman lagi. Ya, Ya. 2 halaman lagi. Bisa setengah-setengah aja lah. Oke. Setengah halaman aja.
Oke. Saya sampai ayat ke oke. Sudah. 7. Ya. 7. 7 ya. Oke. Walau yu'akhid Astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zuhriha min dabbatin ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله Ajaluhum ya. فإذا جاء أجلهم betul tuh ya. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Inna ja'alna fi a'naqihim awlalam fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akhshaynahum wa min khalfihim saddan fa'akhshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع الذكرى وخشي تبع الذكر Ya, Mana? Ulang. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم bukan. فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Mendebet lagi. Sekali. Andong. Asbi. Patah udah kena andong. Buka mic-nya doang. Unmic-nya belum dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
Wadrib lah wadrib lahum Ulang. masal. Jangan Ulang. dipantulkan botnya. Biar aja dia ulang. Biar aja dia ulang. Dia itu bukan nggak tahu, tapi diulang lagi. Coba aja ulang. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ulang lagi, mandian doang. Wadrib lahum Ulang lagi, mandian doang. Wadrib lahum Betul, salahnya ya. Ah. Salahnya botnya yang dipantulkan, harusnya ba yang dipantulkan, bukan bot ya. Ba yang huruf qalaqalah tapi dot tidak, tapi dotnya jangan dipantulkan. Kadang kebalik sama Anduang, botnya yang dipantulkan, ba-nya tidak gitu. Jadi kebalik gitu. Ba-nya yang dipantulkan, botnya tidak. Wadrib lahum masalan ashabal Nggak boleh qaryah. lama di situ masalan. Lan izhar cepat, jangan tertahan lama di lan. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Banyak panjang itu. Ya. Hanya yang panjang, balnya enggak karena lam mati di depan. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ya. Ada Iya, terus. koreksi. Iya, benar Ahal mursalun. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalis. Fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Koreksi ya Pak? Enggak. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa. In-nya nggak boleh tertahan. In antum. An-nya baru dengung. Dari wama ya mulai. Ya. Wama anzalar. Enggak boleh. Itu ada lam alif di sini. Ulang, ulang dari qalu. Tapi di saya nggak ada. Tapi nggak semuanya ada. Dari qalu nih Ben. Ya coba. Dari Oke, di misluna itu adakah tanda di Quran Ada, tadi sudah dilanjutkan Diulang, menjadi karena sekarang berulang yang kedua nggak apa-apa dari wama. Tadi kan udah dilangsungkan sama Andung tadi. Jadi dari mana? Ulang aja lah dari qalu itu. Ya boleh. Ibu. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna
bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Pak, apa Bu? Ada koreksi Bu? Enggak, terus aja. Walaya Terus aja. mas Enggak boleh berhenti, nggak ada wakaf. Bunda nggak, Ando nggak ada wakaf, situ ulang lagi deh. Lanarjuman. Oh ya. Dari mana dulang tadi? Lanarjuman, kalau nggak la ilam sekalian. La illam tantahu lanarjumannakum walayamassannakum. Ada? Ya. Kedengaran ada koreksi tadi, ada koreksi Mande, Ibu? Enggak, Nggak terus ada, dulu deh. terus sudah bagus. Terus Dari mana mulai kok? ulang dari walayamassannakum, Ya. terusin. Walayamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum. Ada wakaf nggak? Anduang di situ dzukirtum wakaf pala ada nggak? Iya, tapi karena ada nafas saya langsung aja. Nggak boleh kalau bisa ya. Itu lebih bagus berhenti daripada terusin kalau qala ya. Kalau jim boleh diterusin ya. Kalau sebenarnya suaranya lebih jim boleh, tapi Di kalau saya lebih jim. bagus berhenti. Jadi mungkin berbeda wakafnya, di saya Jim. Iya, berarti berbeda-beda ya. Ya. Ya, teruslah. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya, cukup Bandung. Cukup. Setengah Cukup. halaman. Ya. Sengaman. Sadaqallahu azim. Siapa yang nyambung? Asbi apa? Asbi, habis sambung Asbi. Masih ada nggak Asbi? Asbi masih berada nggak di tempat? Kalau nggak langkah aja Bu Ade. Bu Desmiroza, silakan. Terakhir. Mandeben dulu nak sebelum Desmiroza. Nomor 6 Mandeben. Mandeben. Oh iya, Bandeben. Nah. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين Sadaqallahul Allahul azim. Azim. Doa Langsung- siapa bisa Langsung aja. baca? Bu Zur. Bu Zur Ibu Zur. Niati. Bu Zur. Langsung aja ada terakhir tuh langsung aja Bu Zur. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Maknanya, ya Allah, Ya Allah. terjemahannya, ya Allah, dengan Al-Quran, karuniakanlah kasih sayangmu kepada kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami jika ada ayat pada kami, ayat yang ulang ya, astagfirullah. Ya Allah, ingatkan kami jika ada ayat yang kami lupa mengingatnya. Ajarkan pada kami ayat yang kami bodoh memahaminya. Karuniakan pada kami kenikmatan membacanya sepanjang waktu, baik tengah malam maupun tengah hari. Jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai hujjah. Ya Rabbul Alamin. Amin. I love to read this. Artinya. Sadaqallahul. Baiklah, mande-mande Bapak Ibu sudah selesai kita melaksanakan tadarus juz 22 ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu istiqomah, selalu bahagia, gembira Amin. dengan tadarus ini. Amin, Semoga amin. kita selalu sehat walafiat, lahir dan Amin. batin. Baiklah, saya tutup cara tadarus kita ini dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair. Oke.